Интересно, вот это какого поколения? Это самое современное или нет, вот эта теплица? 이제 그 그린하우스 기술이 가장 그 기술이 언제 나왔는지. 이거는 2008년도니 몇 년이나? 2008'de mi? 2008년도에 나단. 여기에 낮아 이렇게 어깨가 낮잖아 이거. 아, 2008년 она была 2008년도에 지었다가 높였어요. Ага. И потом мынау аласа болды, қазақша айтып. 네. Анау аласа болды, мынау биігі. То есть, этот современный, да? мынау жаңашыл, аха? Иә. 지었다가 네. 낮아서 기상기변이 생기니 덥잖아. 네. 그래 뜨거워서 도마다 꽃눈이 다 뒤어서 작년도에 그러니까 21년도에 이걸 1m를 올렸어. 1m. 2011 жылы көтерілді. 2008-де 옆에 하우스는 낮고 여기 하우스는 높고. 2008'de аласа салып қойған ғой. аласа салып қойған соң слишком жарко стало и ничего не выросло. сол себептен 그래서 2011 жылы биік істеп қойды. сондықтан теплица биік болу керек, иә? Дұрыс па? Да. Нет, у него спроси. чем-то 높아졌어. сіздің ұсынысыңыз бойынша қанша болу керек? 그러면 이제 글로 먼저는 저 높이가 저걸 가지고 어깨라 그러거든. 양쪽에 저거 오케이. 어깨라 그러는데 네. 저기 2m 50이었어. Там был 1,50 м высота той теплицы. 근데 이거는 1m를 올려갖고 이거는 3m Здесь 50이야. 3 метра. 3 метра. 3 метра вот до отсюда, да? мынауға дейін 3 метр. 여기서 나간ға дейін. 예? 여기서 이 거리는 7m. 요 갈대 사이는 65cm야. 이거는 나라에서 정해줬어요. Это стандарт от страны, именно по высоте теплицы. 왜냐면 눈이 오면은 버틸 수 있어야지 돼가지고 이거는 정해준 거예요. Во время зимы, когда снег выпадает, чтобы теплица устояла. И размеры теплицы были установлены. Получается 3,5 метра высота вот здесь вот. Ага. Хорошо. Сайны 7 метров в ширину. Так, От отсюда вот до отсюда. 7 метров в ширину, да? мына біреулерден, мына біреулерден 7 метр дейді. Ага. Сізде қанша жалпы қоршалған? Қанша теплицаның көлемі? 이제 그린하우스 땅이 크기는 좀 얼마? 1 гектар? 1 гектар? 여기 전부 다 얼마냐고? 네. 600평. 600평 гектар로 0.2 헥타르. 0,6 6 и 6,2 0,6 окей. мына жерде тек қана жазда өсіреді, иә? 겨울에 납품하네. көктемде қай кезде бастайды мына жерде? февраль? 겨울에 여름에 도마도 따고 네. 도마도 다 먹었잖아. 네. 그리고 나 지금 이거 커튼이 되어 있는 우리 하우스는 이거 утепление? 이게 다 돼 있잖아. 네. 응? 이게 이제 지금 덮을 시간이 해가지고 Сейчас у них период утепления. 이거 있는 하우스는 4월이면 심어. В апреле начинают посадку. в апреле? 이렇게. 여, да. 다 끼잖아. міне мынау жылытып жатыр, аха. ана жылу дейін. түнге жауып қоя ма сонда? 밤에는 혹시 그렇게 밤에는 덮어야지 지금. ночью закрывают. 오늘 아침에 여기 7도, 마이너스 7도, 영하 7도야. 이거 덮었을 때 5도. Ранним утром на улице было минус 7, внутри теплицы было плюс 5. 오케이. 오케이. 안аған бірекші? 거기 할 수 있을까? 이거 근데 이게 내려오지. мына негізі теплицадан иә көріп отырмын. негізі мына жерден жазда неше рет өнім айналады? 혹시 여름에는 몇 번씩 그렇게 받을 수 있어요? 토마토를 이제 100평에 한 4톤. 100병에 4,000kg. 요거 하나. с одной этой теплицы 4 тонны помидора они собирают. 여기서 저기 요거 하나. вот с этого? Отсюда, вот до угла того, включая. мына 7 метрден осы 7 метрден 4000 килограмм. 4 тонна помидор алады.
Ага. Окей. Now in the теплица в теплице, да? Ага, окей. Бұл енді қысқы вариант. 여기는 얼었잖아 지금. А эти говорит вымерли. 여기 이제 차 추우니까. суық қой, ә? Что холодно. Да. 그다음에 여기는 안 얼었지. Ана. Тух, иісін қандай. Помидор черри. Черри, да? 체리 다. помидор. черри? 아, 혹시 체리인가요? 아니야 이거 저 방울토마토야. 방울토마. 토마토. 오. 친환경 유기농장. Это Том- органическая ферма. цена какая на помидоры? 아, 혹시 이것도 안 익었다. 토마토 가격은 가격은 네. 주워서 맛이 없다. Фантастика. 그래도 맛있지. 토마토 어때 맛이? Томато. 이거? Мощно. 맛있어? 너무 Фантастик. 판타스틱? Фантастик. 근데 이게 이 보기는 이렇잖아. килограмм томатов 이게 выходит 이제 좀 당도가 1800 어우. тенге. 좀 낮아졌어. 온도가 1800 тенге томат. 당도가. Сколько человек работает у него? 0,6 га. 아, 혹시 사장님이 운영하는 여기 일하는 사람이 몇 명인가요? целый объем, получается, земли 6,2 гектара. Управляют они с женой, но, говорит, на сбор помидора на одну вот такую, получается, территорию по два человека приходят работать. А, 길지. 한글보다. можно зайдем сюда? В зимний. 안에 들어갈 수 있을까요? 들어가 이거 보고 들어갈 거야. 근데 요 호박을 Короче, отопление. 호박이 뿌리가 못 뻗었어. Его стратегия какая вот? Зимой что он хочет делать? Что у него будет зимой? Он зимой будет отдыхать или у него... 아, 이제 Или будет здесь работать он? 일하실 거예요? 아니면 이제 지금도 나가고 있어. с его фермы поступает продукция в супермаркет? А, что мы сегодня ну. И зимой вот эта ферма, она продолжает работать. Да, вот уже цветет. 그때 그 도마도 다 어른데 있잖아. Mana гүлдеп жатыр. Кабачоктар. Қыстың кабачогы. «30 лет у него стажу, да? 동안 아. 있었군요. 그래서 이거 못 버렸어. Че? Че говорит? Он, кажется, говорит, что немного не заработал. говорит. А, серьезно? 30년 동안 이거 돈 못 벌고, 응? Это же хороший 사명. бизнес. 내가 깨끗한 농산물 소비자 줄 수 있다 이제 그 사명감 가지고 간 거야. Говорит, я много не заработал, но гордится тем, что он поставляет органически чистые продукты. 상만 많이 받았어. Для него это большее значение имеет. А, символизм, да? 그래서 Ну, сколько детей поднял, женил? 아, А, 혹시 그 타이니면이면 ну, детей обучил. 네, 그렇게 교육을 얼마나 그렇게 그 농사 덕분에 얼마나 그 타리님이 이제 Это же все 아드님이 благодаря этой... 아들. 키울 수 있었다고. 아들 저게 몇인가 하면은 딸이 삼형제고 딸이 셋이고 아들이 하나야. 전부 다 대학교 다 졸업시켰어. Он всех обучил. 3 дочери, ребенок, старший сын всех обучил в университете. Вот 먹고 это 살고 благодаря 그러고. вот этой теплице. Так же? 살고, 네. 어? 이 이제 농사 덕분이죠. 그런 농사밖에 안 했어. Дома купил, да? Квартиры покупал, да? Машины покупал детям. Все благодаря Это этой ферме. Да. 나 큰 배 만들던 사람이라고 엔지니어라고. 조선소. 엔지니어라고 그래. Он работал инженером в судостроительной компании Hyundai. С его опытом, да? Лучше же здесь он, ну, реально больше заработал, чем там в компании Hyundai на кого-то работая. 아, 이제 현대. 일하기보다는 현대 나는 원래 농사를 짓던 사람이야. 현대에 영농자금 벌러 갔다가 거기에 묶여 있었어. 그래갖고 다시 왔어. 8년 만에 왔어. 8년. он говорит как бы издревле
именно был ближе Земле. к агрокультуре. Агрокультура. И хоть и устроился на работу в Hyundai, в течение 8 лет бросил ее, не смог продолжить. И вернулся к тому, что ему нравится. Он же может сказать, что в агрокультуре самые лучшие, самые доходные, самые прибыльные, самое правильное это вот теплицы. Он может сказать именно в аграрной среде, в аграрной культуре. 이제 사장님의 경험으로서 Да? 지금 이 시설이 아니면 이제 농사를 할 수가 없어. он говорит, если не помещение, заниматься невозможно Да. агрокультурой. 이게 최신 기술은 아니지만 예, Это не самая новейшая технология, говорит, да, тем да, не да. менее. 비용 대비 효율은 제일 좋은 Это 적정한 оптимум, да? Это оптимум, да? Естественно, из самой дорогой технологии выходят дорогие продукты, которые не смогут быть проданы. 똑같은 금액이니까. 아, так, да? Да, sure. жас нешеде? 아, 혹시 그 연세가 72. 72, 72 года. Ему? 아, 나? 네. 56이나? Сколько? 67년. 1967년. 67 года рождения. Ну, сколько ему лет? 아, 67. 40, 50? Ой, 1967. 50, 50이니까 пять. 15살 예, 안에 55? 56? 56? 56 56 лет. 오케이. 56. 56 лет. Агашка, да? Лучше смотрится, чем он. 아, 이제 형님이 또 건강해 보이는 Это вот благодаря теплице. 그게 Да, 농사 да, да. 덕분에 Енді мына ақсақалдың тәжірибесін көрдіңіздер ма? Қаншама 30 жыл тәжірибесі бар. Сондай керемет Hyundai деген компанияда жұмыс жасаған инженер болған да? Hyundai инженер? 인женер? 기술 현대에서 엔지니어 그렇게 일하셨죠? 그 기술. Иә, судостроительный комбинатта. Енді содан кейін келіп осы жерменен айналысып өзінің тәжірибесін айтып жатыр. То есть ауыл шаруашылығында тек қана интенсификация. Қай сала болмасын, соның ішінде ең жоғарғы ол теплица, гринхаус. Респект. 네, 너무 Көп рахмет. Thank you very much. 네, 너무 Қазақ елі үлгі болсын барлығымызға да. Сол үшін жүрміз міне.